Ibura rya lisansi muri Nigeria rikomeje kubera umutwaro abatari bake muri iki gihugu cyitegura amatora y'umukuru w'igihugu n'abadepite mu mpera y'uku kwezi. Nigeria ihanganye kandi n'ikibazo cy'ubushomeri n'ikifaranga ryataye agaciro. Ari muri Kenya uyu munsi, Perezida Isaias Afwerki wa Eritrea yavuze ko ibirego bishinjwa ingabo ze zakoreye mu karere ka Tigray muri Ethiopia mu ntambara yaho atari byo. Yavuze kandi ko atazivanga muri gahunda yo kubahiriza amahoro muri Ethiopia. Inteko nshinga amategeko ya Maroc yamaganye icyo yise ko inteko ishinga amategeko y'ibihugu by'Uburayi yahagurukiye ikayishinja kwifashisha akamashu ka Pegasus mu bikorwa byo kuneka. I Kigali mu Rwanda ahateganijwe kugenda n'abanyamaguru, abayobozi bahisemo kuhagira ibibuga bito bya tenisi. Itangizwa ry'uyu mukino ahantu nk'aha byatangiye nyuma y'uko abategetsi bo mu gihugu cya Barbados cyo mu birwa bya Caraïbe bagiriye uruzinduko mu Rwanda mu kwezi kwa 9. Mu Bwongereza harabera iserukiramuco ryibanda cyane ku bwiza n'ubwinshi bw'ibinyabuzima biboneka muri Kameruni. Iserukiramuco rizarangira ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 3.